Ngiyabonga kakhulu kwi-Pirates Fan TV. Sijabula kakhulu ukuthi nisiphe ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sikhulume izinto zebhola ngoba vele sila ebholeni as ama-fans. Siyabonga and sinifisela nenhlanhla ukuthi niqhubekele phambili. Wonke ama-fans ayohlezi ngama-fans. Ama-fans is not clear kuphela. Nala nihamba khona guys sinifisela inhlanhla nibheka amanye ama-fans nikhuluma na. Igame namhlanje mngani wami as i-question yakho. Igame namhlanje ngijabulile mngani wami kakhulu ngoba kusesigodini bekufanele ngiwini. Ngibe buhlungu ngiyaxolisa ukubuzanga lokho ngibe buhlungu ngegame ebingekho esigodini. Ngenxa yokuthi zange kwenzeke the way besifuna ngakhona. Ama-game in hand asibulala kakhulu. And thina sithatha igame senze ibe nzima. Even isikhukhune wakufanele ngabe sina 3 point lapha kuso. Uma ngabe ucoach wesinike ithuba as a coach mina ngisablame ucoach not ama-player. Ucoach umphathi wethu. Kodwa awukwazi ukuthi ama-player abuya kuma-injury ustarthe ngawo igame. Kanti uzophinda ukuthi ekugcineni usifakele lama-player bese uwazi ukuthi wona awekho ku-injury. Lento besifuna thina besifuna usifakele ama-player wonke aphelele kwi-Orlando Pirates adlala. La aku-injury uzowafa abebuya ku-injury. So wanikeza igame time ngokuthi uyabona ukuthi igame yakho ihamba kahle kanjani. So ngiyabonga today kwi-Orlando Pirates ukuthi nje imidlalo nemagesi wonke mina ngilo muntu ofavor i-Pirates because i-Pirates is my family. Angina-player ngithi mina ngithanda usibanibani uyabo? I-Pirates yami mayiwinile mina wonke umuntu uyi-man of the match kimi. Uyabona? Uyakora awukori ungidlalele kahle. So ngifuna ukucorrecta enye izinto eseyikhulunywa ngombatha. Umbatha akusiyinkomo khona enye indawo engibuya kuzo. Umbatha akusiyinkomo, umbatha umdlali we-Orlando Pirates. Uma umsubstitute as if udedela abanye ngoba siyinto A1 as a Pirates. If mina ngiyangena egrounding ngiyabekisa ngami mina ngingengomdlali. Mangiphuma ngiphumela ukuthi kungene omunye umuntu simnike i-chance hayi ukuthi wena mangiphuma mina ngiyinkomo ngifuna ukulungisa ama-fans we-Orlando Pirates. Umbatha umdlali ngoba i-Pirates ikhosi leliya. Yes mnganami asikhethi ama-player thina sazi i-Orlando Pirates ukuthi solanke ukhahlelele i-Orlando Pirates